Ni byiza cyane kuba mukiri kutwumva. Amavuta y'inka ni ingirakamaro ku mubiri. Amavuta y'inka butter mu Kinyarwanda bamwe bayita ikimura abandi bakayita ibirungi. Aboneka bayereka ku mata y'ikivuguto, aho bayacunda haba mu buryo bwa gakondo cyangwa bakoresheje imashini zabugenewe, noneho hakavamo ya mavuta. Nubwo amavuta y'inka kubera kutaboneka hose ashobora gusimbuzwa margarine, nyamara ntabwo binganya umumaro. Ni cyane ko amavuta y'inka aba ari umwimerere. Amavuta y'inka ni isoko nziza ya vitamine zinyuranye. Iy'ingenzi twavuga ibamo ni vitamine A, ikaba ifitiye umubiri wacu akamaro kanini. Niko gatuma tureba neza kandi inatuma umubiri wacu ukora imisemburo ukeneye ku gipimo cyiza. Uretse icyo kandi hanabonekamo vitamine D, E na K. Iriya vitamine K ibamo ni iyizwi nka vitamine K kabiri. Ikaba ari vitamine iboneka gake muri ibyo kurya by'uruzungu byateye, ikaba ifatiye runini umubiri. Ifasha umubiri mu kuyungura calcium iwurimo. Kuyibura bitera indwara zinyuranye n'indwara z'umutima, kanseri n'indwara yo kuribwa amagufa, akamungu. Twongere ko iboneka mu mavuta n'amata by'inka zagaburiwe ubwatsi gusa. Amavuta y'inka ni isoko y'imyunyungugu inyuranye. Iyo ni nka manganese, chrome, zinc, umuringa na selenium. Selenium by'umwihariko ivana imyanda imeze nk'uburozi mu mubiri. Ikimuri kinabamo iodine. Twibutse ko selenium ahandi wayisanga ari mu ngano zikiri zose atari zagizwe ifarini. Ikimuri ni isoko y'ibinure byuzuye. Ibinure byuzuye saturated fat ubu byamaze kuboneka ku bifasha mu kurwanya cholesterol mbi, kandi bigafasha umuntu guhaga vuba iyo ari kurya. Bigafasha umubiri gukoresha ibinure wifitemo, bikarwanya umubyibuho. Ikindi kandi bifasha umubiri kurwanya mikorobe ndetse bikanatuma igogorwa rikorwa neza. Twibutse ko cholesterol mbi ari nk'ingese mu mitsi y'amaraso kuko ituma ifungana, bigatera umutima gutera nabi. Ibirunge biringaniza ibinure bya omega 3 na omega 6. Habamo rero acide izwi nka arachidonic acid, ikaba ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko, uruhu rwiza ndetse bikanafasha mu ikorwa ry'imisemburo irwanya kubyimbirwa. Amavuta y'inka kandi cyane cyane aya za zindi zitunzwe no kurisha gusa, arimo conjugated linoleic acid izwiho kurwanya kanseri kandi ikarinda umuntu kuba igifufumanye, abyibushye nta mbaraga ahubwo akaba akomeye. Habonekamo kandi glycosphingolipids. Ibi ni ibinure bizwi kurinda ingufu n'amara gufatwa na mikorobe zinyuranye. Uretse amavuta y'inka no mu rukoko ruboneka ku mata gusa, ntahandi wasanga ikizwi nka Wurzen factor. Ikora nk'umusimburi bigira imimaro myinshi, irimo kubyimba no kuribwa mu ngingo kimwe na rubagimpande. Ikindi ni ituma calcium ijya mu magufa aho kwigira mu ngingo, kuko iyo ibayemo myinshi bitera indwara y'imitsi. Amavuta y'inka akoreshwa ate? Amavuta y'inka araribwa nyuma yo kuyatunganya uyavanga n'ibyo kurya bimaze gushya bigishyushye. Amavuta y'inka kandi barayisiga. Kwisiga bituma uruhu ruba rwiza kandi rukoroha, ndetse kuri bamwe andi mavuta yananiye akenshi ay'inka kwisiga birafasha. Nubwo amavuta y'inka ari meza, kuyarya unayavanga n'ibindi birimo amavuta menshi nka avoka, margarine, mayonnaise, ifiriti n'ibindi si byiza kuko binaniza igifu. Aya mavuta tugura atunganyijwe, banza urebe niba barerekanye ko yakuwe mu mata y'inka zitunzwe n'ibyatsi gusa, kuko mu bihugu byateye imbere inka nyinshi zitungwa n'ibindi, bigatuma ikimuri cyayo kitaba cyujuje ubuziranenge. Umwana utaragize imyaka 5 si byiza kuyamugaburira, kuko umubiri we uba utaragira ingufu zo kuyatunganya ngo ukuremo ibikenewe gusa. Mwakoze kubana natwe, nawe utakwishora.